nan dam cheu na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kum kulukum thum Biangreithlep ni nga Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu SAC ra rang ni mun ma nan thailo na ka ra in nan thilang mang nak cha chun mi pi sina ra ifonu salai that ni thilina ralam sel mi SAC ra rang ka do na ka SAC pasri anthi kumtling lo ngak chia tel in tlai shem le thana konga suanak to atu pakapha minung pali dan ta dingin NUG ni thongthen Sian tong ka do na ka KNDF ral ka pani annun nak aliam ti mi thongle thongpang dang nan raksalai SAC ra rang ni mun ma nan thailo na ka ra in nan thilang mang nak cha chun mi pi sina ra ifonu salai that ni chinram kul chung ka do na ka SAC ra rang lai athimi antam kan lung chu atha velo na in uknak thalo chu pezul in kan do pen ko lai tia CNA chimphon nang ngei tu salai that ni ni chim thong ni kum kul kum thum March le April thachunga kale falam ha khale in arami SAC ra rang he ka do na ka ra rang lai athimi le hliam apumi antam ma pina kan ko ha kha kar ka do na zonga ra rang lai athimi le hliam aturmi antam phone SAC ra rang nani ma mun lama asilo nak rama nol pek nakin ka do nak nan rak tua in nan thilang mang nak cha chun achan umleu te ami pi sina rak ifonu tia salai that ni ni achim hi ka do na ka SAC ra rang chung in kutlake akyak mi mit arok mi tampi ha kha sizunga thlop an sina kong chun hlamma atur mi ra rang nani an pu min online an vol pam na kong chung lai an pu le myak mai nak cha nol pek nak pau to alo ding le mi pi sina tha te in iphone abe pi de na kong achung lai upani achim atuleu mun kip ka daw na ka SAC ra rang pol athimi le hliam atormi an tam tuk cha ral tuk nak van long tam deu in man le mi pi deu isel in ka daw nak atu aching kho cha alhan kan in ral rin a her na kong zong achim chap Sian tong ka daw na ka KNDF ral ka pani annun nak aliam Sian karani ram ria ummi tong solong khwa ka daw na ka KNDF ral ka pani ni ram lami phuncha annun nak an pek tia thayasi tong solong khwa ummun akhwar mi SAC ra rang chu mai ni thuma lun hoin an ka na cha KNDF in ral kap sammu chole ral kap ongmyo ni ram lami phuncha annun nak an peki mainly a an rok chu tlam tlingte in kan vi khon hatia KNDF battalion hlai khat ni chathan an chwa Ramlami phuncha nun nak apetu ralkap sammu chole ralkap ongmyo na chu upat nak sang bikanin pek na I tan tak mi chungkhar na zong kanin ngei chet pi na tia KNDF battalion hlai khat ni chathan an chwa Sian karani ramri chu February ni koloneli in nihin ni tiang thanhi reng lo chung ni fatin in ka daw nak achwa cha Aidin petrol shrem thil le CI na zong kan chambau cha mi pi ni nan si khotok in nan kan bom nak lai tia zong nol nak an chwa chi Thilin aralam asial mi SAC ra rang ka daw naga pasri anthi makwai ram then thilin peng ong meo khwa ni chwa le mun rama ralam asial mi SAC ra rang tha jang zal somli tluk chu tol chungshem tlai phuni an ka na cha SAC ra rang le in pasri rong anthi tia YRA thilin ni alangtar nei te in kan ka na cha pasri anthi ti in ka daw naga atel mini achim an mitmu a SAC ra rang pasri an thi kautia YRA hriam tlai in chimphon nanol angai tu takhin zoni achim ka daw nakleu a SAC ra rang jet vanlong pakhat arak phak cha hnu lei kan tol than hnu lei kan tol pa in hriam ngan invoicery kan ka nai SAC ra rang athimi le hliam pumi an kautia YRA hriam tlai in bujo nai ni achim Hi ka daw nak chu kan ko pen kom battalion hleinga hlei ruk hlei sri hlei riat YRA thilin le YNRF phufan na kan si tia an langtar kumtling lo ngak chia tel in tlai shrem le tha na konga swal nak atu pakapha minung pali dan ta ding in NUG ni thonga than thong ni kumkul lokum ni August ni somthum sakain ramthen chang upenga SAC ra rang sina thongpang pe tu na tia pu in kumtling lo ngak chia tel in minung pasari tlai rem nuwa athatu pakapha chungtel minung pali na chu dan ta ding in kan torel leu tia NUG ni mainelia thancha an chwa
SAC ra rang sina thong pang pe tu tia pu mi minung pasari in ha chu thong ni kum kul kum ni August ni riata chong u pakapha ni an rak lai na e August ni som thuma phungning lo in an rak tha na hi si hi kong he pe tlai in pakapha minung pali chu tol chung PDF ni thong ni kum kul kum ni August ni som thum ni lila an tlai na e August ni som thum na ni khata an tha mi na rok chu an lai than han hu a chek hat nak an tua lai nong mi minung pasari in ha chu thong ni kum kul kum ni September ni kulin ni a chang u PDF kuta an chan han hu a adang te in an chian ha thong ni kum kul kum thum January ni kulin ni li in zar khat chung NUG chawza ton vo ngai tu zung na ni phungning in dan ta ding in an toral na lew si mapin a to sar nak chu NUG chawzani angai mi piral kap ukhroi nak phungpai go of conduct he akal mi asipin a nushin chawo bor na kongle nule ngak chia chunga an lim hang thakle do cha lo in to sar nak kongkau updining in toral leole an chunga dan tat nak pek mi kongjong ara ulhana mi pi thei in thong than nak kan tu than lai i suanak atu ami pau NUG chawzani thleidan na umlo in updining in dan tat an selai na kong chathan chuami a an langtar chi SAC ra rang thong som thum tuk an thi changte NUG chawzani an langtar National Unity Government NUG chawza dirni thokin kumni chunga SAC ra rang athimi som thum tuk an sichang e thong sha leng hliam an tuar tia NUG chawzani meini thum thancha an chuami an langtar NUG chawza kumni tlinnak chamtuak chathan an chuami a an langtar hi si hi kumni chunga PDF phu zathum lengle khwa hum him na kongkau mi pi veng tural ka pakapha phu zani la som nga leng dir asina kongle SAC ra rang nak in thajang kan thong deu ma pin a uknak thalo du lo ronga SAC ral kap chung in thong lei thum leng mi pi sina ani phone chang na kongle NUG chu tlang chung hriam tlai phu cheu khat na he tang ti in pakhat le pakhat ipe tlai na committee C3 C le J2 C zong dir in mun khada rian an 20 na kongjong an langtar Can you hum hak naka SAC ra rang ni mi pi pakhat an thapina panhi an tlei na i fakpi in an rem na Can you ni an hum hak nak hun ram chung le du panga SAC ra rang ni arwang lo in mi pi pakhat an thapina minung panhi an tlei na i fakpi in an rem na tia can you ni alangtar Maini thum zan similam pasari la kultuka leidu pengkom na tangkung khopi a khwa asami solele thujo siang in pongum u hancho in irian atwan nang hun in atin pa a SAC ra rangni arwang lo in sizung ponga an tlai an tha chunhu a phong zalle tangka na chu an fir piak te thaisi chupina khenju ni an hum hak na munram chauchi peng chaumo khwa kumsomli upa so elmu chu Shwejing khwa thil chok akal naka SAC ra rang khalaya som nga le pasari ni an tlai khalaya zathum la somli le pasari sakhana an kwat Taikhi atong mi so elmu chu khen jural kap fapan city in SAC ra rang ni atak pum tilak petrol to in an khang nu a amit hup in anzun no I meini thuma an kha than tia khen ju ni alangtar Khen ju hum hak nak mu peng te pingyong khwa mi solulu zong SAC ra rang ni chan sau pi chung tlai in an rem nu a April ni kulin ni a achwak zam khona in an rem nak afak tuk cha a thlop in atu tiang a tia khen ju thong than nak ni alangtar Phakan khwa minau panhi SAC ra rang ni an ka than ha Kachin ramkul phakan khwa SAC ra rang ni khwachung minung panhi an ka thana I an ruak zong an hlon tak na tia khwami ni an chim Meininga jing le similam pathum tuka phakan khuchung emya taya sangchung lamton naka tha in an ruak an chia ta na hi si minung panhi an tha na nakle ra rang hun an khorna hun hi ai hlat lo jing le similam pathum tuka an ka na nak meithal thong thei asi lam ani chonak a an kamin hamo asi asilawa an tlein han huwa an kan hamo asi timi kan hal fyang lo Minau panhi zong he mizai an si kan hal lo phakan khwa mi bom chan tu nhani an ruak chu lakin si zunga an kalpin ha SAC ra rang ni atu ka rong hi pe tla in mi pi an tha ngai na tia khwa mi pakhat ne chim Salinchi lajin ma pim pang a SAC ra rang le pyo so thi sakhan na ka daw na ka ra rang pathum man thi
sakai ramthen salinchi pengle jinma pin penga ummi SAC ra shangle pyosothi sakhan na ka daunak ra shang pathum an thi tia PDF tangti phufan hani an langtar Maini thumzan lai similam panga tuka salinchi pengchunga SAC ra shangni chan karlak umhun an khwarnak sakhan chu PDF tangti phufan ni drung in an ka na cha SAC ra shang pathum an thi pali ni hliam ma an twar chupin a maini khat chun similam pakhat la cheu tuka SAC ra shang abu in an umna hun chu drung in bum an thak no than na cha a ra shang a thimi le hliam apumi an tamlai zum asitia Minchen district drones chini alangtar Maini li dai lai similam pakhat luksonga ma bin bang pyosothi sakhan chu drung in bom an thak no than na cha a SAC ra shang le pyosothi ra shang athimi an tamlai zum asina in amiluza kan thai khori lo thlatlai nak kan to chu ma leo te an langtar chi hi ka daw nak chu Minchen district drones try MDDS le Minchen Pangkom No 1 battalion 27 Revolution Force Minchen Pangkom No 3 battalion Minchen Pangkom No 4 battalion MRDA le Myanmar Revolution Army na phone in kan si tia an langtar Thailand rama phongning lolut Myanmar mi ngak chiatal in minung somthum an tleina Thailand ram chinyan pangkoma phongning lo Myanmar mi kumnga ngak chiatal in minung somthum na chu Thailand ram palik ton wo ngei tu na ni an tleina Alwan cha mei ni thumzan similam pakwa tuka moto panhi in ram rilon in an lulewa an tleina hi si an tleimi na hi kumkul kumli in kumsomli le kumnga karpa minung pakwa kumhlei red in kumsomli karnu minung pasha kumnga in kumhlei nga kar ngak che minung hlei-khat an dilak minung somthum an si an tleimi na hi Thailand ram chung lu nak kat an ngei mi an sakauna in an lu khonak mun le ramri an lon cha a an tleina hi si an tleimi na hi sian ram kul chaklei ummi deu an sinha alwan cha April thachung longa Thailand ram phungning lo lut Myanmar mi minung zali leng tei an tong tia Thailand ram media pakhat ni alangtar hi thla chunga voihlei ni phungning lo lam in an raklut I minung zal somret la panga chu rakhain ram kul in arami antam Myanmar ram boi ronga hlofa okrian ahari mitam deu chu Thailand le Malaysia ram na a phungning lo in akalmi antam Thailand ram kalnak a minung pakhat ni Myanmar tangka singlei ruk in singsomli tiang poisa sina an pekna tia kan thai tu Zanlei Thawngchimnak chu ma vialin kan dongtar ri lai lungmali post tha zanga kan pe tu nan di lak chunga kan alom tok lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apya dingin kanin somna